binian panika nyon semua buk kau lekan tak betul lanceng mun ka sampian nika paling semak ke swarga nampian kari sakelan swarga na lagi andre kari sakilo ginom lah jauh swarga na lagi banyak urusan nampian nom ongku mun binian ongku tak urus panapan ya sampian tak kira tanya ki halal ben haram ada urusan yang laki halal ben haram sampian mun poni paringi pese ben silake tahu tanya ki mas hari halal apa haram tahu saja bah kebeli bedek tak laki bah mun tepak kasih haram ya si asongkoan si gentos lagi kada sila aja tukang sari nih buk-buk kada dia kan bareng mireng songkok dia tepak mireng boleh tepak itu hari ya pakai din gaul benika pada mireng apa mun bini apa atana tak wajib ya sasa tak wajib beniwa gina binian atana ni ka ongguna pak ongguna hari ongguna lagu na lagi an ongguna asasa lagu na lagi an ongguna king kana pada tak ongguan dia ada ongku lagu na babini ni ka setong gerak buk ada lagu boleh setong lagu na sampean ni ka toro ocak ka laki ada boleh atana ban atana sasa dan binian ayo pada ben selecek jadi tak kira burung mun binian bu aduh empian kare setong beda deubuna kanjing nabi ayu mamraatin matat dimabui mun bede bini mate wa zaujuha radin anha mun lalaki rida andi bini pada ben jadi ya dakhalatil jannah pasti masuk surga ring bini jadi mak kita ngucap amin pokok lagi napa peseneng ngendi bini pada ben sampean ongkureng swarga ya Siti Aisyah matur apa Rasulullah mak bebini kada si masukkan ke neraka bikufrihin bebini selalu pagempang swarga kita ndak nyono perak ibu setong wajib nereng bini perak taat ke laki orang bini je lang jangkolang ke laki perak setong jangan kanjeng Nabi keng jiri boy letak gelar ongku ni mikir pikir empian perak kari akik kepuk akik coba perak abun tak rele Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du sateja para alim, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan langker satejana abdina banget amal jaki langkong-langkong senyepoe musola Hidayatullah semolja Kiai Muhammad thank you ampun larok matorok dimin cek sebut kiai jadi tak bisa tak sebut kiai berem mulan di anak bagun yolok apa tak kira burung tak rida berem masih rengkeng yang sebutan penega make bulun tanto saya kocak kiai roong gua saya yang berak sebutan mulan di lakeng ini kocak bin nih pasti tak kira burung, tak usah sial boleh disebut makai, tak usah. Sering gratis, berapa orang sing ngolok. Tak usah beda eskana, tak usah apa, tak usah beda penita, tak usah apa, tak usah. Asarang seteja para kiai, senyon seborah manabi abdina tak nyebut asma aku ngepon setong per setongna, dek kasetejana abdina sangat amal jaki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun kelebun tisanap pageto Demabu Timur asarang sateja seabento pemerintahan tisa pada Demabu Timur sateja cakanca tantretan panitia
Seampun berusaha kangkui menyukseskan acara maulid malam semangken dek keajunan abdina sangat matur sekelangkong malar manter jerih payah na ajunan asarang seteja simpatisan singireng nyompeng penikah bekal ebelis kalaban selangkong sampur naban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seteja cakan cajamiyah salawat abdina juga banget amal jaki tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at seampun sami-sami hadir perpangkian malam semangken dek kesetejana abdina sangat amal jaki bedete buna Allah nang dalam Al-Qur'an nyon sapa mon lopot may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Detandena orang seetonton menuju ke swarga ben Allah. Detandena orang sejet esotok masuk ke swarga ben Allah. Yashrah sadrahu lil Islam. Dedena siap nerima hukum. Dedena siap nerima hukum karena tak sadejena dedeh nerima ke hukum, Pak. Dedena manusia ni kepada bentana bu beda secet lantu subur tanah mon subur ni kan kita usah butok yo jenis kalian boy taning pelang nyelpi rebena mon jet subur yo jenis kalian boy tombu rebena bapak beda tanah kajel beni ketombu yang tak nyongkel dan tak bisa dan Doma kelai puto ko bermafa ye pakun det pentet ro tombuna. Lah ini kecek saking manusia menika STMJ salat terus maksiat jalan. Ka pengajian ye hadir ka orkes apok pakiyah. Ada. Wirid bejeng ke ngabon taju ben oreng ngakakiyah. Aronya coba kasih kajal loh. Coba kasih kajal loh. Kasih bagus enggak, kasih juba enggak gitu. Pada ben lala. Lala ni ke kasih manis pada ben ete ningke. Kasih pada pain pada ben kopi nyantir gitu. Kasih celok pada ben tapai aku robung gitu. Kapacaren sekali. Bah tak burung mon lala. Ada di mana-mana dan bisa apa saja. Karemile kau lebih najuna. Bodoh. Tanah jut mate. Bodoh tanah jut mate pak. Iyo jenis bermafu kita kira odi ya. Temen apa bu? Kita kira bisa aja. Buto kau bermafu. Tak kira ndak lantu aja. Napa nih aspalan ya. Tanah mati jadi. Beda orang cet mati pun pak. Innaka la tusmi'ul mauta. Drebun Allah nih Quran. Beentak bisa makai ding orang mati Rasul. Saya kan maksud orang odi keng dena cetak siap. Beda orang sami'na wa asaina ngiding keng cet niat tak doroah. Caan le, caan mak kairo nengi ceramaan, mun bedo orang atau kar sateretanan bentetangkem, teker lebih dari teluare tak nyapa, caan bojeng tak keterima, lu tahu lah buk, tahu salah kok ceramah, keng bakun tak nyapa, aja romani tak tahu keng tak toro, orang bedo ben penikah makai atraka di mabu, tak bisa aja buk, kiai di mabu, isa ceramah lah, karena cedah ben tak buka aja, nah. Petotuna Allah pani kepada ben ojen tak toman ambu iyo ojen ni kakapi sabena iyo ojen ni aspalan iyo ojen ni tanian iyo ojen ni aku mantong can aben mun beda orang nandai ojen ngangkui gelas pada ben peneka tahu sabi David ya 5 menit posa keng mun totop pada ben peneka pak make kiamat kurang 2 hari tak kira beda yang jeka aja. Anak apa boleh jejak pun tak buka. Beda orang cetak niat saya toro ke hukum. Tapi sedang genjet sami'na wa asoina. Tahu lah yang tak toro aja.
Caan mon ngal bengal gelu kalake ngipa masuk neraka. Wih, ya mulai lagi bener, mulai lagi tak bener. Arah apa buk? Iya. Sampian tandi urusan ngurus lagi na bener napa punten lah tak usah. Lah aku na sampian perak ngormat kalake titik jajang lancang. Urusan laki tepak bentak tepak jika urusan laki sampian tak kira ketempuan tu saben cuban laki tak sepenting sampian fokus ke laki mare jajang lanjang urusan cuban tetang keurus rumah tak lakoh iya kah madaraka kalak normal odi panika mila na gaula ben ajon pada gekep mun siap nerima hukum ben siap atau roga hukum reng swarga deh keng mun pon tak ndak ka hukum napa boleh pah ter ma penter wis jelas tak tahu apa pah gu majago boleh malah nah ya ada nih agamat dia punya ke imam diberitahu memberitai laba jangan ke kapi berdoaan lah ya nginom gelu ngereng-ngereng kator din sampean kena kah lagi nak ben puntuk nana apa din sampean din gula aing melolo nega bera cereng jadi burung ngakan mereng nginom malit pulit bah langsung nunggu emek ya para rabu si sami mulja kau leben ajunan nika okor nereng tepak dua pak orang tepak nika dua bu monpon andi si dua repah masuk ke swarga bah bila guys sampai mak kita ngucap amin pokok bah lah akun nih udah ngucap amin dah ilah akun nih leceh kita ika belele kan leceh apalah amin bianek kan ya bagus mon bolan nah jalan dah pada Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi toman beda orang mator an aktsari ma yudkhilun sal jannata mantir tak lupa dah hadis ya beda orang mator ke kanjeng Nabi au kama qala Nabi aten kaula ke pamatura ban kula beda orang mator ke kanjeng Nabi orang masuk swarga ni kasi paling banyak pulan na panah amalan si paling banyak memasuk manusia ke swarga ni ke amalan pun apa kanjeng Nabi dua can kanjeng Nabi nomor situng taqwallahi pangiston ka Allah nomor dua husnul khuluq bagus ke bangsa nomor setong tepak ke Allah nomor dua tepak ke bangsa ada boleh agama apa abai aliran apa abai ko NU Muhammadiyah Persis Ansarut Tauhid ini itu ko papaan sekali mun tak ngejeraki si dua apa nih aliran sesat berarti nomor setong tepak ke Allah nomor dua tepak ke bangsa terekat na apa abai mun tak ngejeraki tepak ke Allah ben tepak ke bangsa sesat gini bentar ning pele nih kak pak kak mah bagus mage tepak ke Allah keng coba ke bangsa tepak ke Allah keng lopot ke bangsa napa tepak ke bangsa keng lopot ke Allah taning bele nih kah coba ke kebi kamu lebih bagus lagi ada sih bagus tepak ke Allah keng lopot ke bangsa tepak ke bangsa keng lopot ke Allah taning bele bu coba ke kebi pele ke sambian numpak mobil tidak egasah napa numpak mobil tidak rem ambil marah cek hahaha pas jawab taning beler bu sampian numpak mobil tidak egas si berak kere toju guli tak guli depak tak depak numpak mobil tidak rem iya depak iya ke depak yang depak maten ceng si amboi mu bentor lagi kena cem dia taning pele ten deki bah beda ngocak sampean monengkok mak kita bejeng tak lesi penting tak lah nyala ketetang kita bisa pak orang mulai tak bejeng bakun kini kal baki mesh deh bantu mesin beda titiin jadi
Habis saja. Sani kejukan orang makita kerceleng pada ben sobluk roda ini saya sujud ke Allah. Keng munda tepan tentang kieu neraka ki jadi. Tak bisa saja. Cetaning pele ni kah. Nomor setong kudu tepak ke Allah, nomor dua kudu tepak ke bangsa. Taning pele. Le, nika tore gigi. Kau leben ajunan penika pun tepak ke Allah. Le, tepak tak tepak nika je okor ke apa, Bu? Orang tepak ke Allah apa nika okor nah akaca ke Quran, akaca ke hadis. Akaca ke pamanggina ulama sejat ongku leras. Milana agama apa nih ketaning tafsir tibi pak. Mila namun hadir ke pengajian 3 hati penikah tak oleh tersinggungan, tak oleh. Mun bedesi tak cocok abe ben esena hokom, jaknya lagi hokom mah abe patepak noroi hokom. Beni hokom isetele papada ben kahar abe. Nyon sabora nom, ajunan menabi akacah, duma ternyata songot lanceng selaju benika janai kotem songot terselaju na pendei karena kaca tak teman salah dan pada ben sampian ben kulengu bengi songkok dumak kini gelu beni ce tak kaya pas-pas songkok ngalak selebere cek tersinggungan ke hokom mon pon abe akaca ke hokom apang ki ben lo pada abe pas aku ni je salah. Anika berarti lek hede na kangkui narima hukum ni katan denering swarga wa may yurid ayyudillahu orang muncet edina awen Allah tak ya jaga ke swarga dalam korong edina nyonok ke neraka ben Allah dadana dayiqan harajan sempet hejan gele boleh malanna. Ala adullukum bi ahlil jannah tahu ka esena swarga ban teu beuna Kanjeng Nabi pasahera Kanjeng Nabi esena swarga banika esena swarga ya kullu dhaifin mutadhaaf wah si be mamabe orang tak bong masombong tak nyul manganyul atau rok ka atoran can Quran dek bere can Quran dek temur tak go mangko adullukum bi ahlin nar tahu ka esena neraka ban sahera Kanjeng Nabi esena neraka rek kullu utullin jawadin mustakbirin gendok pengko sombong tada orang jadi reng neraka jadi abenta penyakit apenteran ben dokter sekali abenta politik pahangartian ben jegawi ben praproro sekali mon bedereng ngajak arembok-bok kok pas katon akecaan benci her benci mukmin sagale iya malah ada orang bedoreng ngak nih kecet pak bodoh beni tado bonya ada deh ani kasih mah beda molodan mangkene kongku tak sakapina setuju aja cek saking pak kepi setuju ada tak kira ngak dengak beda-beda rela ke anda aja. Iya tina cik mak kau lawan sambian mak boleh ke Muhammad sejad abun ampun makai abdi na bani kiai tak langkong deki bila doa ke bangku disebut kiai jangan tak bisa saja apa boleh jemaah kau lawan ke Muhammad ni kiai anyaran Rasulullah pada mau sonah saya Musa beng Rasulullah pasera majadin tak kira jauh aja tina jadi ngaki nyor da bolan ria molotan ya tak tuli mare odi reja ya mata latin tina mah orang ngucak soki ka gula ben sampean muncet otang banyak tak kira titik ndiin ka pese aja pakun laep orang makin ngucak laep muncet pese tompoan nang yebang tak kira titik laep apa magi sok gua ada kuno-kuno reng laep muncet soki pakun soki duh ka orang menikah pak setersinggungan ka orang benih keng pola na beda orang nyinggung orang sepak gelan ro benih keng malolo beda orang nyaleh keng cedoi lima tak beres ongku ya mai kedingan ki kapi orang nyon sebora orang menikah mun cedoi lima beres tak pati tersinggungan kan ced beda orang ngucak butuh kakau leben sambian mun kaula aroma sapenter tersinggung
Keng je saking ngakau lengak kong orang ngocak gunung-gunung reng puduk. Iya je reng kok tak tahu apa ongku ya tinen je rubeni nyale. Abala apa beden. Abala apa beden. Beda orang saopam apa neka. Ngocak cuba ke sambian dumak tetampanan berarti aroma saratin. Mun ngaku je cuba mak pegel je dong kuan. Pada orang ngocak koros ke gula pegel gula. Mak tak ada lah aku dah koros ongku. Siapa pegel kan kau le merengis, napa boleh bapak deban mangken, kau le nyetir ke TV menika. Bibad biasa na pinter sopir kau le ongku na katelloh, keng bah tak kena ngangkui ke kapila ni beni tak tahu le tangkel dia maki sakit ajan gula. Keker nyetir TV, gula ngecek anak, kegantung gula sial, mau nyetir TV, kadang tak itu mujur gula giain nah. Engki mangken pun beda YouTube boleh je lepas sengi gemper ya. Aduh mon lamba laku tak salib laku tak itu mujur gula mak gai nah. Tidak ada macam yang benih tak tahu surban. Gula maki lek balik mangkat ke Mekasan apa kali. Acer pun ngakui surban, tak tu lihat tu je. Ngangkui saya gelung-gulung ada. Arah aja once tak keketon bahwa. Ngangkui saya ke Joko ada. Wah bir gelibir dah ke bapa. Pula ni benar. Tina, berdoreng macam koros. Tina tak usah pegel. Ced beden. Apa mai kalah pegel. Jadi tak usah lagi dengan gigi kapi. Ke mama tak usah lagi dengan gigi kapi. Apa terus. Beda orang sejat nengi masjid, nengi borung, nengi sabon, nengi makam mau napa rembegan madetang. Lihat orang neraka wah. Toles wah pakai dilian nah neraka. Wah orang sebe mama belecu aban sirjan beremar ya. Ya misalnya. Amolot tu ya. Iya madudu. Ya pokok cak minta sombong anda mun bese kok tandi ja. Mun berak pangkung ibilu gede mama yuk. Ebe kula dem pangkung dah. Misalnya ngak ruwah hulekanan. Cetak gitu lima. Jadi nomor setong ngereng abe cum tepaan ke Allah. Okorna abe tepak ke Allah paling bunten abe jeng. Abe jeng no. Mun lah tak abe jeng pandi amalan apa abe sampean. Lopot pakun ke Allah. Bainal kufri wal iman tarkus salah dan kanjeng Nabi. Pi tena orang apangiran bentak pangiran setong abe jeng. Mun beda orang lah tak abe jeng make pah apa abe amalna. Hizbin Nasor, Hizbil Bahar, Hizbil Sakran, Hizib Sarkawi, Hizib Hukama, Hizbil Fuqaha. Amalan diri jujuk sekali sekali amalaki. Mun lah tak abe jeng nol ke Allah ada. Ya bejeng resi usaha pikir. Kau le yakin apa bejeng ke kapi ni kasih hadir makan. Siapa bejeng? Ben mun beda orang tak bejeng pak tahu saja leh. Orang makai cali yang mun cetak bejeng tak kira tiap bejeng aja. Cetak leh tak. Arwah beni tak bejeng ngawang guna nom. Arwah bejeng ngawang guna. Keng tak itu mun cek bila kita. Kita ngantos saat kita. Saat beri Mekah tak tuli mulai aja. Tinar kah? Kau leban ajunan panikah, maka jelas tak abojeng panikah mun pahi caleh, nyale naroba kun tak oleh. Tina. Lah sepenting abojeng. Sehadir sama ken kuli yakin abojeng kapi. Urusan rang-rang bentak rang-rang iya biti-biti sebang. Kau le sama ken seterong ning seni kahu. Orang abojeng panikah beni perak abojeng ngasih wajib. Tepak ke bekto na wajib kian om. Kau le yakin apa jang kapi ni kah? Keng tepak ke bekto na ani ke gula sega beter. Beter gula. Nom sobu bani kaki tak ada areh. Rak terak tanah role, mun rak terak areh tak ada rolah. Mara je boy ke boy bekto tibi. Mun kita ada ari rosobu, mun la panas aro duha. Asar ni kamun ari nagi bed ki panas wah. Kapeng-kopeng ki geus sebeles aro asarnya. Amun la teger nyilem ke kapi ari na aro maurib. Maraje pakala ka beko.
Kol berapa lah ya? Pokok lima lempo asar gitu. Nah, lempo antos ros korosen asar jadi. Nih, lulu kare duka debeng, kakan duka debeng jadi. Ya kare du jelenan. Bila alik buru bah ke salatu wassalamu alaik buru was. Maka kita tangkenya pada nyaut aja. Alasan asar minta ke japo. Ledepa ke jompo. La tak usah mader memandi tak mandi awudu make mandi bede sabun lagi nangi kopi ngala tak kai perlekan aja saya masuk nah takut tak kejapo asar apa aja Allahu akbar jawab ben langker Allahu akbar acam po benadan maurip jadi saya kocak sarip jadi wala nih ban nih tapi kan sepenting apa aja tak oleh sepenting pada ben orang apa jang panika pada ben rengontal obat nom tetimun can dokter telo kali saare arwa bagi kulakku setong mare duhur setong mau rep setong deki pas sampean boy ke boy hukum tibi buk are jan telo kali saare kok minta kok kolopai deki arapa mun yontal setika piyo matem yan bah ingat rujat pejengan rakyat dua ki sobu egala durokaat makai parapan bejeng ngembian bah sobu nih betak telur rakaat salah waktu arujat leka tantuan lah dosis sejak mungkin obat ngarko malai lekas beres ya arapamun pada pak tetelo ane bang sekali ngontal tak bisa sejak otak besi kalau pai wahai pasti tong gedekian yang muncit lalabeng ayen tep pada ben orang yang sekolah nom orang yang sekolah beni pokok mangkat ke sekolahan beda bekton nah diri kol petok ke pokok 12 sambian bagi agindu ngetas kena ben sepatu dengan kui kos kaki ben ada si munde pak kol setengah 6 maurip atau top lah bengalah marah bapak tepak penting nih ke inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta salat penikah ben bektona wajib kiyah mila napas pada tebu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun palang ongku orang-orang jak saking pamaturan nika palang orang siapa jeng keng bektona enteng arya sila apa jeng bektona enteng ki palang boleh sejat pah tak apa jeng ruh nom orang mun tak apa jeng mustahil masuk ke swarga langsung jangan pokok macam sahadat pasti masuk swarga iya keng bil orang mun ngaku je Allah pangeran pasti masuk ke surga keng bilwa masalakakum fi saqar apa ben mak nyeper ka neraka lam nakum minal musallin Quran nih kau tak apa jam dia mun tak apa jam tak bis sejak dan Quran ben hadis mun beda orang tak apa jam tak kira langsung ke surga wajib nyeper ka neraka paling sekecil orang bila kadung lebet dengan neraka benih masuk nih kan nyebrang orang nyebrang dengan neraka paling sekecil belum polo hukubah situng hukubah belum polo tahun belum polo kali belum polo 6.400 tahun tahu sami cek kalkulator mbian mari kula mari mobil gila pon are mak lampian keton tak yakin kekerenan nagaula keton masa makai nguti pun tak war jaje becek belum polo kali belum polo 6.400 tahun ani keberak nyebrang benih masuk perak nyebrang benih masuk jadi mun jelas nengit Demambu Timur jelas beda orang tak bejeng kajumatan tak Jumat duhur tak teman tanggal lihat duhur asar tak tengah asar malah nyali ka orang siapa jeng nyon seborah mun bedongku masyarakat Demambu Timur pada ben pane kubur aja apa polong ben kuburan silain lah jadi letun mercon me aperian ke silain no jadi jelas beda mercon jadi pastilah lah benih jan hodri ni ke jan Quran jan hadis siapa apa jeng
Ya sila abajeng, ayo beton apa tepak. Urusan hosok wala tak usah apa sih hosok setia. Iya. Ya cet lah abajeng ngilang kerki ingat ke bekok. Abajeng di masjid ingat ke bekok. Apa boleh bah abajeng ni pinggir bekon nari. Pahinga ka apa? Kan isoro ke masjid le etin gelu. Orang mun ke masjid abajeng pasti fokus pun pasti katerima. Pasti make pera orang ngamalolo si abajeng, orang nga tak nuro abajeng, pakun hosok mun ke masjid. Make pera beden na senyong sangyong let ngari, bayi de lumaleng ngeleleng depak kasar pasar wa. Pakun katerema mun abajeng di masjid. Ben ngilang ker nih ka. Kani paksa ben Kanjeng Nabi ro abajeng ke langker ben ke masjid. Iya robolan na. Orang mun ki abajeng jamaah ning masjid ngilang ker katerema pakun. Hosok tak hosok, ngeleleng tak ngeleleng. Katerema bakku. Ngaruh wala. Muna reng-bereng ni rantasan pak. Rantasan muna bereng ni kay. Kaut kapiban malaikat pak. Thank you. Mula pejang BTBN. Apa boleh apa jeng. Cet wudun tak tepak belekan. Masya Allah. Buk. Orang apa jeng penikah beda tatak raman. Nah. Tata krama na orang abajeng nomor setong wudu panika saparo na bajengan mon wudun bagus insyaallah bajeng bagus keng lebu mon wudun sal ada lah sal kia bajeng debuna Kanjeng Nabi wudu riasa sot cari saparo na bajengan mon wudun ni pa bagus bajeng gempang katerima ka Allah ana pa bolan tata krama ruah. Kau kan sering maton, eman kaman kulo sering maton, YouTube bro kau tak sampai samangken tadi YouTube ya, sampai samangken, malah beda si anya makulen di YouTube bro, robeni, ini andin gula bro, protes ben sebagian cakancah, langsung nyamai gula, kau tak oning, saya tak bertemukan HP nyungan YouTube jadi, cak roba berem, kau ni kasihan kau le, dim foto sambil nuku toncu apa tahu pada bandar dim masih oleh. Buk wudu pani kata takramah pada ben seni kan ya. Sambian andi anak bini ning pas bede lanceng namoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pasiragi jan sambian. Nyaut si lanceng. Kaula reng soki kaula. Opa mereka berak cerita. Kaula reng soki. Parlo napa ki kaulan ni katamo tak apa tojo ke lu gimana? Woi mai tojo. Ya torelongku pas ongke ben sepatun. Tojo anyander asentel wah tege-tean, Pak. Bede parlo napa jong sambian? Perkenalkan mak kaula penika orang soki. Caan. Opa mari kan berak cerita. Kaula mobil tetelok, sepeda motor sasanga, pabrik tahu nomor 6, pabrik tempe 12. Ben kaula ni ke doktor. Kaula yang pinter mak, benih kan? Tak kaula pinter aku, kaula doktor. Ya. Parlo napa sampean? Kaula ni katero alamarah. Potrana ajunan sebini sedek ngodeun mana bi parengaki mun tak parengaki di nyari bebini lain apa je banyak bebini seratin ya. Mun kapak bapak jelas tak kira terima reja tak bisa mun kaula tak kira terima bon kula kau mag ampon make soki kaula make matuan ke bayi sorkot laku na sadu malam cereng letak kelar muka sepatu na belekan nah mun lagi an tegas re mak nya kok amun kabinian parlo itare gelu. Are terema panje bu. Terema panje. Ya, pabrik tahu na naman 6. Taiman ka pabrik tempe nambian 12. Ani kana apa nasi korang nom. Setong vera, tatak ramah. So kino wo salam alam mobil bampa pabrik kejar kelacer. Ilmu wah doktor oning ke doktor bian doktor paling tinggi na sekolahan buk doktor yata sa doktor tada sekolahan boleh bah tepak kegenting na sekolahan na
Dari paling tinggi na doktor. Gara-gara setong tak yang kui. Napa ba ni? Tata krama. Nol. Sesoki. Etola. Sepenter. Etola. Orang ngabajang yang ngak ruaki ya buk. No orang ngabajang ba ni kabada tata krama. Na tata krama na bajang sepaling ngada wudu. Mun la wudun sal-sal. Daripada nani kan kan. Sana bacam sampean nengi aden kaca si mangga daganto si masang lipen jadi marah. Mak tager sejan ki Malik ada buah naga di depan. Mak tager ngecirnang sekali masang lipen dia. Keni kebeni pak kau tulit pak. Mari bang ada. Coba depan-depan gosot pasang boleh nih benih pak. Mana surah wudu atas ketas pera. Paling sagonin orang awudu ekosot yoswe buk ekosot apa jan? Kosot wudu se bagus pa ni kanom paling sagonin yoswe mula tak yoswe lekan ro cuba. Benreng orang cuba kia jadi. Kau leban ajunan niat apa aja ke masjid, apa aja ngilang ker, ning oning pon kamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Aba ki bura wudu. Kalau ada pendek wudun, tak usah mor-kemor, tak usah nyergu aing, tak usah telo kali tak usah. Kalau si kok pokok boy, keng setong jak dina jan ulama. Kosot. Pakaburu yang biasa wudu, kosot, mentai kosot, coba wudu. Tak tahu kata tak keramanya mana. Orang tuan rumah apa nih kamu tamu yang uning kata tak kerama. Norok seneng. Kayak mulai depan tojuk tel sendelan ngerjele ngaran. Rong guma ke tuan rumah ngelenyer. Saya nggak kening tapok tambeling apa. Tak keng levolan aduh. Abah apa nih kadang. Ini mah beda ben mangken reng awudu tak musem kosot je lah. Ada lah berarti tabuaki nggak ada. Tanang bah capur ke dalam capur, pentel sentak nggak ada. Iya. Amain beken dua bera. Cetak kotas mare. Mun sanya mau kope ketes nggak ada. Soko se kanan yenyek ngangkui soko se kacer yenyek ngangkui soko se kanan. Ya gembus lah. Hari apa ngadep ke Gusti Allah, ya Allah pak bapak reong ke masjid hari Jumat ki norok bentere mi'na ning itom beda arwah kosot berem manom marak mata dek le kecering ngadep ke Allah saja seneng mun beda orang ngadep ke Allah ngakui tata kram masjid Allah saja bu. Fausilu wujuhakum besoe mo ana geluban mon ngadep ka sengko. Awudu. Paden ro. Bahe kala. La undeng sedia. Ye padong kuna magi kauli jereng. Ye jereng samangken la bede epet dah. Magi ning masjid. Pira agre pentel ngade pa. Sabet tanang pageleteng ba ngade pa. Iket. Kah. Jadi orang yang bajang reta takrama nomor setong wudu. Mila na orang ko na pani kapah tesak teno mana popolan wudu entak teman beke ya. Wudu entak teman beke ana popolan wudu ni kan nanti aki aba dalam keberadaan soceh siap mangkat ke Allah. Cak saking HP data na parapan odi. HP ini kemun data na parapan bede parapan odi dari luar bisa masuk. Saya dari dalam bisa keluar, AWA bisa, ningku YouTube bisa, muka Google Maps bisa, sepenting beda datan apa nikah. Orang si andi wudu pada wan HP beda pulsa na beda datan, informasi itu gampang aja. Orang lamba apa nikah dawam ongku wudu, dawam ongku. Saya kocak dawam wudu apa nih bah tak apa ke sekali. Saya kocak dawam wudu apa nikah nom beni cucu keng ekemet. Benih saya kocak dawam wudu panika ngake peke awudu
wudu boleh. Nemu kesempatan ke jeding wudu benih berak kemi. Nemu kesempatan terseting ben aing betal wudu wudu boleh. Aro nyaman ada wudu. Orang mun pet ngampet aro makro. Bini ande terutama. Bila mau saya mocen apa jeng mau rip tak terus wudu boleh kan isa. Toju bah pada benda. Nah. Tanya ke anak. Abid isa jangan. Akemi bah buk. Coba dampet jadi orang apa jeng mun apet ngampet cucu jadi makro. Makro. Benih bagus. Ana apa bola nan sampean mun cucu na apa bae patekah lu. Milan orang mun pak repan bulan pasah mun pon adan dur Allahu Akbar abu kah lu pura bajeng ana apa bola na mun tak abu ka belekan apa bajeng aduh tak kira ngak ka bajeng jadi aja lah tak kira aja beri kia orang cucu orang mun cucu bahe ke bajeng tak kira ngak ka bajeng aja ngak ka cucu nah. Alaikum bisakinah ban mun abajeng saya tenang ajan kanjeng Nabi saya tenang mila ke masjid kalang kerja berkah ana babola na sampean mun berkah ke masjid berkah ke langker make kajapo Allahu Akbar tak kira langsung hoso ana babola na nya beungar set katah kebabagian cereng takut tak kecapok kan tuh kan bek santak gulu nih karena gara-gara tak kecapok mi takut tak montro kecapok sampean beni santaan ceuleun mangkat apa awalan mara aja bot lopot rumus dia lah nih beni euy timayu aba panika nomor setong mulai semangken setak biasa kosot mun parpan wudu kosot siapa rak ngusot dah dari ya kan udim masih kosot siapa bereng lagi an ben Jumat roh ben Jumat kau lihat tetap mau lagu apa long ben Jumat ya ketle kita sabunan ini dia pote bakun pada ben lah si hanya makoko lebihan ben koko na koceng ana apa bola na limpah celeng saburo lah harapa mon ketok selacet lay temu urusan nalako na abe ni ka atau karbon temba atau karbon celot ketok sabab keni kanyon sawora mon beda orang tak sanggup si ajaga kotoran si bedi beben koko nah haram ho kamu ngebuka kok sing ana apa boleh mau wudu aing tak masuk yati na tak usah keke setia lakuna mamay keke setia mau temu lakuna ya bos masa dia mak iya tangan di iya iya sini lakuna ketok bah jangan ketokan lem-lem menurut ben king teginga selain wudu nabak bener kayak patep iya leparak tado bok toner ya parah ya ya jarang berak ning kucem zaman kita saya nomor 2 mayu saya lacet laate tak hosok beten belekan nah pagena karena beda orang apa aja nggak ada pak marah aneh kau lah ongkuan ting patepak ting mohon beda orang siapa jeng beda ben panika ambui ingat ada tak ngangkui tata keramanya Allahu Akbar sokon nabah lanceng selaja bedeban ya secereng si kacer loros si kanan itelko ada kan berarti lanceng selaja deki saat lesoh auba nggak deh kasih kanan lesoh boleh auba kasih kanan beda si aunjan bedeban ya aunjan ada kebudi ambuino lah apa yang tak jabok angin berat ya beda si agi dek bedeban arawa angku mon keru aru keru ke oleh mon pon ketel keru tak napa dia pokok tepak kapar lo nekeng beda cara nama kira nggak keru beda cara nama ni pahala cukup orang penggrepeng sampean mana kamu nabi ketel beda nengi gak dintona sabak tabun tanah aja apa guli tak pandangan denger ya
tonjuun pada ben penika ada yang kita kira sabitok 2 kali nggak ada tadi masalah nom patakar kolot sekali pokok tonjun melolo cereng sampean pah kakapi pah ka dibudi ro ya pah dek tekuna apa jadi seni ban nih orang lambok jai pone capok pasar itu bu tak geresa lambok sedih mata cereng rengi tak ning ke lekan wah cen layara rengi ki abek lembek layara lah wang harus sampai toro muning ke apes marin apa ya murah kah ya ada apa mon sajat lah beten panika abe dalam kabedaan ate panika jet pon tak sambung ke Allah ate malarat si manjer ke Allah mayu beten ya lekan nah saya tepak kata takra mana beten saya tepak kata takra mana senika kadang badan was-was bagaimana kunong-kunong nak gana tina pokok tak bebeja tina pokok tak mon kira bebeja ampun kau leben sampean tak boleh tersinggung kalau aku anak kanak tak gengi bodoh pengaji mon kulit tapi keboh ke pengajian sebab mon tak biasa ki mulai ki kana tolos tahun ini ngaji tolos tak ngerti saya ngaji saya nggak le kau le sering acara apa pada ben penikah para pengisi pengajian pada ben temu pada nak kana bu lempu roh ongke tojo bah nih kanto ongku coba tengku pada neng YouTube ni tojo bah nih kanto mari tojo pas ngucap pelka kok ya ye numi ben ongku tengku pada neng YouTube pada ye numi seman mecek bingkeng adalah neng bebe laman celak lah bu jangan gue lebek ekor remen deba ke bebe roh lam tak kena ben pegang ngedeki deba ke bebe buk marajo ngis pengis ke anak cengis pengis ke anak mun mulai gi ke anak laku igi giri laku nasa du malam mbian bilang ngaloleh kare saya igi giri negi ya mara bukti aki cereng anak revisi na niro vera kullu mauludin yuladu ala alfitrah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an Quran hadis anak benih tak bisa di inisiatif tibi cet perak bisa niro mun beda anak pagi giran arwah yang oleh niro ya mun tak apaan ya embun pagi giran jadi jangan mengak jok mak cek cengkelongku ben ngelak ke siapa jom ngelak ke siapa nom tak ada anak ngelak ke tetanggan ada mun tak ngelak kapan ya gambo ngelak ke siapa tina mana milan nak buwa kanembian mun mangkat alak kojok pecek lakuna pak abenan sokoni mak le kacapo kato karabini ben anak bila gulaku ben laku atau kar jadi ben laku bah urusan mandina anak reh enger pak ben laku bah pulauku mayu bermacara nak kau leben ajunan abe penikah paling pun tanah pejeng si tepa pak mati agak pino mati agak kapi lah para hari mula pun tamat berarti para mari pengajian deh lah ada mula materi berarti dibudin lah apa mati agak pino tak toman beda cerita orang tak mati sesoki mati selaip mati apa boleh selaip dia tambah berak ngangkui jening agak poro mati orang bila mati ada pas wah mak tak kira mati kurang sakit weh ada video apa semajer umum mati BPJS mati tak kira burung tahu saat kira mati tenom kan rumah sakit weh kan rumah sakit saya umum saya BPJS bila masuk ke ICU pak gentang saya umum dan pak gentang saya BPJS aro pada apa boleh bila ngerok ada lah tak itu macam BPJS ya umum roja pak tanya ki pak ngagak ngerok celah selang nyunok kalau ngilo ngaben kalat kelesan empian umum dah ada tanya aja lah ada lah bu
Ongku ya aduh Gusti Allah pangeran. Manusia benika. Tahu saat tegar ke kuburan ya kan rumah sakit. Kaula aja gereng sepo. Peto bila sehari kaula aja gereng sepo nih rumah sakit. Sangangare bedeneng ICU. Sangangare. Pak estowe anak, Pak estowe bini, Pak estowe laki, Pak estowe taretan. Bila depak ke ICU tak boleh masuk ke dalam je bapu. Ada lah kareka TV-an. Kareka TV-an lah gentang lah dengan ICU. Saya disak ngerok, saya dia lah jengkuceng, saya disalah nyabun keretong dua. Ada lah anak tak boleh norok, bini tak boleh norok, laki tak boleh masuk, tak bisa je lah. Tapi beringaki ben dokter. Tong setong masih tak teman nying lah dari perasaan manusia berak setong. Allah. Bila gentang kareka tibian ingat bahuk je Allah tak teman nying lah dari abe. Mun mulai lamba abe tak teman beda masalah ben Allah. Pejeng ika pejeng, pasai ika pasah tak kira kebeter. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada sedih, ada merengis, ada takut. Siap apa bening? Siap apa bening? Kayak ngake pun gentang karya Allah katibi pas sadar apa cek banyak masalah ben Allah. Pejeng leko pas talempas, pasah tak kena sebulan. Karya saya kasta bini tak noro anak tak noro laki ada pak. Tada ringat lagi, bodoh yang nengi luar. Nerok susah bukan? Ya, arojak nengi luar. Arojak, jarang sehat bersih di luar. Saya tak nyaman bersih sakit seperti dalam. Saya dalam pakai juluk na jempu ben apel tak anda jala. Mohon saya luar pun kena ben jobik kena. Mila namun beda orang yang kaya bagaimana sakit, aro pasti pasang bental. Saya pasang ke bental, benih saya sakit, saya ngeteragi ya. Bental-bental je kalau pay bental, mohon saya sakit, je yang jet lebih ada bental lagi disah. Kena ben sorka, arwah saya kan maksud, saya ngeteragi, mi tedung. Ya apa lah. Mila na sambian mun entar gareng sakit, nyapot reng sakit, pas ngebejajan, sacumbu tak norok ngakan si sakit roja. Senuguiri, si serenyet dek teguna belik roh. Jajan biasa alak, kau biasa ngare nyiram bek, kau wah beraju tuju meloloh. Ngirset akar retep, lah. Saya sakit, mateng saya aja gejen lempo saja dengan masa. Hula nih benih yongku. Pangiston yang itunya tekan tehuk, tekan tenum dengan itunya benika. Dengan jompo bedoreng bini lagi nama teh. Gelu ben makam mah. Gelu kubur naruh gelu. Aduh, marang kok bendem kia kok. Marang kok norat bendem kok norat mate. Can kule pikir, iya bila marah itu opo ya bendem lagi ya. Cek saking gela kita itu opo ero akan kembangan. Kare tompang aki bah di atas sana. Bila marah itu opo kali ya boleh mata dek laku sih. Lah kecak kia bini recan kule. Ego ni bener tan Allah le parida le mayu mole ni ser laki na le la parida la reka tanton Allah lanja ko tak mole je dino ko mak mati ni dia jani ko ni je ko je sangka posang iya jan gule ni pikir mun kelar sehari semalam tak mole tekad berarti ongku mun kelar sehari semalam tak mole angko ongku berarti depa sehari semalam tak mole ja oleh ducem bera ocon terus ipa geruduk mole bah tidak rengoni wah iya dan iban ni bera ko maangko akhirnya tan wa paistoy laki ke bini paistoy bini ke laki mun mate bang sebang tapi anak-anak ngudur cintaku sehidup semati papaan jadi ada kan jadi bera bila mate bang sebang ada deh sejak mate lagi ni geluk mahkamah nyon sepora tak mari belekkan nama Said dana ambon ntar ke jompo berdereng laki alama raja ni terima na panten dah mok jadi jangan gula tak mari lekkan nama Said bello gelo kita tak mari lekkan nama Said dana tak boleh janjian ben sahabat boy pamari gelo nama Said dana
Beni lekening ampun lekening terima pun apa belun ka itu ra. Lu gulu da emak kita mari leken sama Said dana. Lani beni fe mun ki buru mate gelu ben mah kamah. Akhirnya jawab bi tibi saya yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Kulaku ni ajuna Allah tada epak ingat ka anaan tada anak ingat ka embun tada laki ingat ka bini na tada bini ingat ka laki na tada bi tibi sebang samangken bani kepuk samangken bani kanom perak takdir cudua ki ben Allah selake cudua ki ben setong orang bini cudua ki ben setong orang laki selake makle gempang swarga na lebet adidik ben marateni bini nah sebini makle nemu cara sebaleng gempang masuk swarga lebet abek tekalake nah ete anak ben Allah makle umur bisa lanceng lebet adidi anak make aben mate makle bede si adu aki ongkun abe tada hubung na ben anak ben laki ben bini ada bang sebang kan senga cek pataker Allah pakala anak cek pataker Allah pakala bini kau leben sampean tak kening nempuaki ka bini tak ning nempuaki ka anak kau leni ka kan ndek ka bereng haram pangeran bini acol colon si malika lampi menika tak bisa saja pak pakun kenembian saya empes ke pasaki baki ongku ya binian menika nyon semua rebuk kau lekan tak betul lanceng mun sampean sampean ni kapoleng semak ke swarga nembian kari sakelan swarga na lagi ande kari sakilo ginom lah jauh swarga na lagi banyak urusan nambian nom ongku mun bini andre ongku tak urus panapan ya sambian tak kira tanya ki halal ben haram ada urusan yang laki halal ben haram sambian mun poni paringi pese ben silake tahu saya tanya ki mas are halal apa haram tahu saja bah kebeli beda tapi laki bah mun tepak kasih haram ya saya songkoan saya gentos lagi kada sila aja tukang sari nih ibu-ibu kada dia kan bareng mireng songkok dia Betepak mireng boleh. Betepak itu ari bagi din gaul menika. Pada mireng apa? Bini lo ngucap, "Mbian mun masang kocah lo mireng bayar beni songgon beni cedak. Esen ne delum letak loros de lah." Saborong saya pikir. Ongku, orang laki menika Pak, ikut cak pimpin ar-rijalu qawwamuna ala. Bini mun salah laki nah itu tuntut ada lakun. Bajang lopot lagi ni tuntut ben Allah tata krama si bini lopot lagi ni tempuh aki ben Allah aki aren milan orang laki penikan ditanggung jawab penuh tapi yurus halal ben haram sama yurus anak fakain apa punten yurus penikah mun bini anak apa atana tak wajib sah tak wajib beni wagi na bini an atana ni ka ongguna Pak ongguna are ongguna lagu na lagi an ongguna asasa salah ko na lagi an ongguna king kana pada ta ongguan dia ada ongku lagu na babini ni ka setong gerabuk ada lagu boleh setong lagu na sampean ni ka toro ocak ka laki ada boleh atana ban atana sah dan binian ayo pada ben selecek jadi bani saya maksud kau le menika pon la ta usaha soro bila gulaku temula masa nase arwah ibadah beni berak duha ibadah mandi anak ibadah marantalake ibadah asapuan abursian roh mana lakeng arwah ibadah aring kesepon apa sih itu tidak andiin lake arwah ibadah gampang nah apa boy kalau na sampean ibadah kapi robuk lakian ya saya tak nemu cara belencek orang lopot ka hukum dan Pak elantor bini lopot kia ya Allah wah beremaaf apa boleh jet pas tak pati ecos ke bini
Ya mas kok keluar dere pole situ ya mas. Ada dere apa ngku situ? Ya lah dere pah dere dek. Mau berdere apa? Ya maksudnya yang kok abejeng apa aja? Kenceng ya lah abejeng tak kenceng tak usah. Ongku rebuk buka kade laki mun ngak dia. Ini apa? Tak kira burung mun binian buk aduh empian kare setong mera. Dawuh Kanjeng Nabi ayu mamraatin matat dimabui mun bede bini mate wa zaujuha radin anha mun lalaki rida andi bini pada ban jadiah dakhalatil jannah pasti masuk surga ring bini jadi. Maka kita ngucap amin. Pokok lagi napa peseneng andi bini pada ban sampean ongkur ring surga ya. Laki mantur seneng kau lagi andi bini pada ban kau lemake setong mera sampean mun trauma seneng laki setong. Palake ongku lagi nah cek kebayi bini kunci na setong buk orang masa neng rek bini masa neng laki setong berak mau nabenta cek manggerak ban buk mau nabenta cek cek bila kadung kikir pak orang le pada ben polom-polom na soko lani beni yongku ban buk salai pagempang ben kanjeng paling banyak si apok pak masuk neraka kada bebini jan kanjeng Nabi. Siti Aisyah matur, "Ana apa Rasulullah? Mak bebini kada si masuk kan ke neraka bi kufrihin bebini selale pagempang swarga kita ndak nyono." Perak ibu setong wajib nereng bini perak taat ke laki. Orang bini je lang jangkolang ke laki perak setong jan kanjeng Nabi. Keng jeri boy letak kelar. Ongku ini mikir-mikir, empian pira akari ake kepuk, ake kepuk. Cok pira abun tak relere. Oti wah pada ben radio, cok peler ke kanan, le tak jen enger. Peler ke kacer. Jareng gerungan teker pada ben telur deman, role ber. Apa mun? Tak bisa makai kau lah panik kecut bebetak kau lah mana bentar anjing cereng kerungan din tibi can se nyetel aja dia muncet rele bisa mah tak bisa ada jadi sejan kula kok pada ben tukang jegen Alfamart wah teku kan rem larem kapi Alfamart ben Indomaret wah salbedo orang masuk ke dalam selamat datang di Alfamart aroda kan tabera Aro beni mulai lahir lah rembantan berapa nalak ko mun mulai kebengko nak geremak kia kelaki narwa keng seka maksud kau lah berarti lah rem bisa setel bisa bukti namun berapa nalak ko lah rem makin doa kebengko na bengis boleh berarti lah rem ben gende ke setong orang can aban engki sambian coba setel lah rem mungkin bisa ceng pirak keren nengeneng mata bisa nengeneng si melarat justru mun abenta arat-arat ro kan melarat si pira suara bentar lere pira suara macam gerungan le beri na swarga tak ndek ja pelor manjelak micet bingkeng pada ben ceret kele ya araba wah pada ben pramugari tengku pramugari ajunan situ man numpak pesawat nika oning pasti pramugari re alos kekepi makireng bermataber wah Bapak minumnya teh, kopi, susu, jus atau air mineral selaratin, om alus ya. Ani beni yongku. Kau lesi terakhir meneka. Nak berada apa ke Jordan? Menuju Jordan ben. Tojo lebih depan meneka. Pramugari pun lelebet kada. Abeli boleh ke budi. Cek saking matur pak manabi rombuna ampon tak yang kui buang ngaki yang ngereng oh ngereng buang ngaki ngalak rombu pak amit dari alus sebenar mah rombu kala ang amit ya bini nembian pah ngala bese tidak amit na belekan empecewet pak lani beni yang kuban bob pramugari ngala rombuh amit ada rasa aku dungan mon ke pengajian rela keng dok tekun apa saya tadi amit pah elang tuh
Cet lah tada robah buru abele mon pesena tada kebeli anu tak usah mon lah tada pak abele pesena lah tada cet lah lemari pagemet rogi ngocak mon pesena tada jangan mayura ke cek keni kata takramah keni ka ibadana sampian malere aben-taben lakke aro ibadana sampian buk beni kaula abela bolan kaula reng lakke enja iman kabaan sampian si awirit sampian kumun bab wirit tak menang kini kampian pak tak kira menang ada lagi an yang tasbih kepada ke timur ada mon bini anri yang pak empak si kanan setong si kacer setong kapeng dua ki cek be jen melocot kumun lagi edim mah beda lagi an pas Senin Kemis ja puasa sabel tak kere pasaan keburu semari lekas kok rokokan boleh paginya belah keng mon binian bani kenom aduh lepah papar jaj anak ujian apa asar ya dari saking peten keng setong penyakit dempian buk hijri ya bera lagi neta itu mujek laki kan penyakit benih kaula abela lagi anenten iman gula iman kesambian orang mukmin la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ban mun nyabis ka kanjeng nabi cek ranyingan suara na beun bende buna nabi jadi canggolang anak beun mun benta mator kareng sepo na cek ranyingan suara na beun bende buna reng sepo jadi canggolang moret mon bisa habisan ke guru cek ranyangan suara na ban bener bunuh guru jadi cangkolang bini ngiding bani mon bentah ben lagi na cek atarat ranyangan suara na ben jadi cangkolang ulah nih bani yang lu tak ngid jadi ku tak nyaut sing laki na tak ngiding kecang lani beniongku mak gelar mbian ala jeuni ka pak sampian sampian buk mun andi lakeh tak pete mireng alias tengel ben kopok minta tolong ce ardeng arde seeko cak kopok peni kecetak ngiding kadeng ardeng seeko cak tengel seeko cak kopok cetak ngiding mila namun ardeng tak nyaut salah nembian orang kopok peni kecara nengolok entare tulit sapok kopok na orang kopok muni tulit atole majek pakai lero rumus itu majek kopok yardeng pak iya tak nyaut jar benih tak nyaut yang tak ngiding maju nih benar apa menintari boleh jadi tetak ram maju engkalakin dengar dong marah pasari dari hukum si kemajiri maju mon pangulo ke emas mas ih pak kasih paling larang benih salak ke benih besih emas mas sekalian tak nyaut jen ranjing saja mas dugale tak nyaut oba kenyaman apa pak wah pakunta nyaut telo kali kena ben peson lako pokong kuro aja ya marah aja kau le cek saya ngak cek berak paule ke aja ni kagak ni ke aja sampean meletak ke tondu ayo cek berak malaria bentar eman buk eman ka solawat narian nambian eman ka wirid na sambian eman ka puasa Senin Kemis sambian cek pabetal kalau bencara rek manggerek kalake nah para rabu sami mulja sakak dintoh ampun sacem saperapat lah buk hari lah sacem saperapat paberem bapak ke muncung boleh mun korang nah ini benih berak ada tak nyikep tambahan
nani sekoni pokok manfaat mancer-mancer pada manfaat ben mancer-mancer paring barokah. Para Rabu sami mulya sakak dintoh panapa sigi saya toraki atas setuju na kecangkolangan pamator tusah kadung tak apa segulu mon tak apa berarti apa ngangkep ke sampean Pak. Cek angkep kaula nika nyik punten keng apa ngangkep makle katon bede pangiston apa nika. Sakak dintoh malarman cari perpangkian selain selangkung sempurna. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.